دلال هون چاوانه هون باشین سیوی دارم هون تبدا باش بین بلی خوندکار هیجاو دلال امیرو ورن وانه ایکا خویانو وانه اما ایرو لسر چندنه دارای خوندکار هیجاو دلال در دمالی کیش وده هنا و چه بشی دارای دمالا وده ام چه سودش دارن دگرن یعنی ام چه دانستانده ما داره هیا چه سودی ددنه ما در دوره ما چاوه دکن خوندکاری هیجاو دلال خوشی گله جوره این داره هنا نه جوره این داره جی خوندکاری هیجاو دلال خوشی مگود داره سیوه هنا داره تری هنا داره زیتونه هنا داره سنو برا اوجی در دوره ما خوشک دکن و هوا که پاقش ددنه ما نه گله جوره این داره هنا و دوی دانستانه ما داره را چه به خوندکاری هیجاو دلال حس کرنا وجیش داره هیا نه چه دانستاندنی داره را بکن یا جیم چه وازی بواره مشین گلو اموا بشکنن خراب بکن و آب نکن و باویجن یعنی زراری بکنه داره من چه بیجن خوندکاری هیجا ام زراری بدنوا ولا مگهداری لوا استرواب بین اموا آب بدین اموا در دوری آب خپیرین خوشک بکنش بوقی اوجی چه تشتا کومدای دا اوجی هو قاسی سوده دی منه دما کدارت دمالا وده بی هون در دورای پاقش بکن بخپیرین آوه بدنی دا هو قاسی او دارجی ولو گش بی روش بروش یوره بکنی صبح دما هون درابین داری حوش دمالی دا ولو هوالو عدد هجی دنگی جوی کال سرواتی مو بقی یکی را داخلنا ولو بهنایتی درد کبه گلک سودی دراجش خوشی هنا نولو بله خوندکاری هیجاو دلال امین حواله خو پبره بخوینه امین سودی داراده جی هی امین پبره ناس بکن تمام بله خوندکاری هیجاو دلال هموجی پرتوکا خسر رو پلاشیس بده دو آوکن اموانه خو پبره بخوینه و چاقی وجی لپرتوکا تمام ام داران بچینن لدبستانی خوندکاران شانوک بناوی ام داران بچینن پیشکش کرد هر خوندکارک برو لادارکی رابو میرزا ام داری تری بسودن تیمارن جور بجور دمس مربع پیشکشی و دکم و پلین ما بچیکرین اخوارن دا دین بکارانی هیوی ام دارین توانا کیمی ونا ام توین خوش هلدبرینن و ستارگاه چوب چویک و پر زندیانن نازدار هون باش مناز دکن از دارا سیویما هون بسیوی من تیمار دبن و تندرستی اکا ساغلم به دست دخن کاوا ام داری بهیوانن ام بهیوین خوش و پر بسود پیشکشی و دکن داران به هفره گوت ام دارن ام زندینه ما بپاریزن و لدردوری ما بچینن شانو بچپکی خوندکاران بداوی بو ماموسته ببیر خست کو ایرو ججنا دارانا و ججنا داران لوان پیروز کرد بلی خوندکاری هیجاو دلال ام بدی موانه خواه بداوی کرد وانه اما بحثا چکی گرینگی دارا دکی چه گرینگی دارا هیا چه جوره این دارا هنا هر دارکی خدا خویا کرن سوده ویچنا ام چه تیمار جواب دست دخن و کمینا داراتری بجه چه سوده داراتری هنا بجه تیمارن جور بجور مینا چه دمز مربع و پلی ویجی ام چه کرنا خوارنه ده بکارتینن و هر وکی دی و کمی دارا سیوه چت بجه خوندکار هیجاو دلال بجه هون تیمار دبن و تندرستی که ساغلم جی بدست دخن نولو شخوشی هون سیوه ناز دکن کیج وحش سیوه دکی هون سیوه دخون گلو یعنی گلک سوده سیواجی هنه نه تندرستی که ساغلم به دست دخه و داری بهی واجی خوندکاری هیجاو دلال او جی بجز بهی خوش پیشکشی و دکن نه وش خوشی بهی بجی خوشن چورزی ده بهی درد کبن و ناز دکن نه کیش وحش بهی واجی دکی دور دست به کاورزی بهاری ده بهی درد کبن ام جی بهی با دخونه سوده ویجی کرن و داره تویاجیش خود دیناس کرن داره تویاجی بجه چی بجه سکیمی وما لیچاوا
ستارگەها جووب و چڤیکە و گەلێک زیندیانە و ئەو ژی فیکیەکە بچووکە گەلێکی خۆش پێشکەشی مەدکی ئەو ژی دووەرزێ بەهارێدەش خۆشی هونتیان ناز دەکەن دجوورەیت وا هەنا هەنجی هەنە سپینە هەنجی هەنە سۆرە وەی حشت واژی بکەن خوێندەکاری هێژە و دەلال بەلێ خوێندەکاری هێژە و دەلال دوێ دێمەش خەوانەیە خۆ خوێند سوودێ داران ژیمە خوێندن و بلی وێژی بلی واژی دەردۆرا مەژی پاقش دکن نە هەواکە پاقش دکنەمە و خۆزایە مەژی خۆشک دکن نە بەلێ خوێندەکان و ئەس بهێویمە کو هونژی هەو قاتیل دارا بالدار بن و دەردۆراوە دەما گوڵە و ئاخەکە زواهی هەبێ هونژی کارە بن دارا تێدە بچین و دەردۆرا خوا خۆشک بکن و دارێ لە دۆرا خۆشی مقاتە بن ئەم نها هەرن گفتوگۆوە وانێ خوێندەکاری هێژا و دەلال خۆشی شەش پرس جەمە هەنا ئەمێ وا پرساژی ببەرسبینن ئەمێ هەر پرسەکی بەرسڤاوێژی لەسەر تەپێ بنویسێنن تەفدە بالدار بن ڕووپەلا شێست و سسیە ئەزن هەوا پرساژوەکم خوێندەکاری هێژا و دەلال کە هون مرە بالدار بوونیان نە پرسا یەکەمین بێژێ ناوێ شانووە کو خوێندەکارە پێشکەش کردبوو چ بوو هیچ مڕ بێژێ ناوێ شانووە کو خوێندەکارە پێشکەش کردبوو چ ناوی شانووە خۆ کرن تەمام هەر بژی ژوەرە ئەم داران بچینن تەمام پرسا یەکەم ئەم هەر بش ئەم داران بچینن ئادە دووە خوێندەکاری هێژا دەلال کێوێ بەرسبێ بدەی من چ سوودێ دارین دوان هەنە ببورن خوێندەکاری هێژا دەلال چ سوودێ دارێ تریە هەنە هێژمر بێژێ ئەم چ سوودێش دارا تریان دەگرن خۆشی مدوانەیرە دەرباس کرد کاتێ دەبهێزرن ئەم چ سوودەش تری دەگرن خۆشی فیکی کێوێ هەری خۆشی هەیە تیمارێن جوور بجوور تەمام تیمارێن جوور بجوور و میناچێ دمس مربع و پەلێ وێژی بچێکردنە خواردنێ دەتێنە بەرکارانی نەولۆ هەر بژی ژوەرە ئادە دووە خوێندەکاری هێژە و دەلال چێ دێ تیمارێ جوور بجوور دمس میناچێ مربع و پەلێ وێژیش خوا یانجی ئەم دەکارن ئەمێ بدەینن کورتاسی دەینن پەل ئەم پەلێ وێ چ دەکاردێنن دچێکردنە خواردناردا تەمام ئاسیا خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەم چ سوودێ ژێ دارین سێڤێ بەدەست دەخن ئاسسەیە ئەم چ سوودێ ژ دارا سێڤێ بەدەست دەخن خۆشی مەگۆ سێڤ فیکەمەیە هەری خۆشە کیژ بە حش سێڤا دەکەی یانجی ئەم چ سوودێ سێڤا دەگرێ تەمام تەندروستیەکە ساغلەم ئەم بەدەست دەخن سوودێ کۆمژدارا سێڤێ دەگرن یانجی ئەم سێڤێ دەگرن تەندروستیەکە ساغلەم بەدەستمە دەخەنە هەر بژی ژوەرە یان سستەیە تەندروستیەکە ساغلەم بێ دەست دەخن تەمام خوێندەکاری هێژا و دەلال ئاچارە و پێنجە ئاچارە و پێنجە خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەم بابووەرە بهێلن کارێ ماڵی هون بە هەردوو پرساژی چارەسەر کرد ئاچار و پێنج و شەش خۆیان شەژی ئەڤ لە سەروەتێ پرسکردن و هەردووکەی دیژی خوێندەکاری هێژا و دەلال وامە سێ بەرسڤاندن هەر سێکەی دیژی ئەڤ ژوەرە دمێنێش بوو هونژی بچێک لوانەیە خۆدا بخەبتن باشە خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەم هەرن ڕووپەلا دی هیندەکاری ڕووپەلا شێست و چار
بەێ خوێندەکاری هێژا و دەلاژ خۆشی واتەنێ پەیڤال جەمە هەنا ئەم نها هەر واتەیەکی هەر پەیڤێکی بگهێنن واتەیاوێ تەمام ڕووپەلا 64 بەێ خوێندەکاری هێژا و دەلاژ خۆشی مەواتە پەیڤێ خۆ لەسەر تەپێ نویساندنە ئەم وا بگهێنن واتەیە وا واتەی مە خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەم بگشتی هەورە بخوێنن بیانبان زندی ستارگە تیمار بسوود خواردن کێرهاتی لووس چۆلستان گیاندار بەێ خوێندەکاری هێژا و دەلال یا دەستپێکێ بیانبان خوێندەکاری هێژا و دەلال کیژان واتەیاویە من پاپە هەزری کیش مرد کاری بێژی کیژان واتەیە بیانبارە چۆلستان تەمام خوێندەکاری هێژا و دەلال تەمام زندی خوێندەکاری هێژا و دەلال واتەیە پەیڤە زندی گیاندار تەمام ستارگە خوێندەکاری هێژا و دەلال تشتێکە کۆستێدە تێمە ستراندن یانجی تشتێک تێدەوەرێ ستراندن ئەمژێر چت بێژن لووس تەمام تیمار خوێندەکاری هێژا و دەلال تیمار چییە؟ خواردن بسوود خۆشی پەیڤێک جەمەمان هەفتن هەمووشی بژین مامۆستا کێرهاتیەنە هەر بژی کێرهاتی تەمام بەێ خوێندەکاری هێژا و دەلال مەلوێدێ پەیڤی خۆشی گهاندنە هەموو واتەیاوە خۆشی دوو پەیڤارە خوێندەکاری هێژا و دەلال ڕووپەلا 65 ئەز بێژی بۆرە دەدەم کارێ مالێ خۆشی بێژێ نە پرساوەیە لێدێ چییە بێژێ هەر ناوەکی ئەمێ بگهێنن وێنەیە وی تەمام هەر ناوێ وێنەیەکی هونەیە بگهێنن وێنەی وی خۆشی دریل ڤر هەیە دارە مۆزەیە دارە پرتەقالایە و دارە سێڤایە نا خوێندەکاری هێژا و دەلال ئەز بێژی ژوەرە دەهلێنم ji بۆ هۆنجی خۆش دارا دەردۆرا خۆ ناز بکەن کە هون زانن هەرێکیش ئەv داریا چنە یا چ کیژان فیکیەیە هونێ vê li malê her darekî bigihînin navê wê baş e her bijî ji we re em niha herin rûpela şêst û şeş xwendekarê hêja û delal ve valehî jî ji xwe li vir cem hene û çar peyv jî deyne ne em ê her çar peyvan di cihê guncaw de binivîsînin tenê ez ê bersivê deynim xwendekarê hêja û delal hûn jî hemû hev re baldar bin rûpela şêst û şeş bêjê dar valehî me ji qirê jê paqij dike dar çi paqij dikê li derdora me kapçekî mêzin mi got dema ku em derdkevine hewşa xwe ya malê de ne dema dar tê de hebin û li çav dara dikin yan jî hûn çi bistînin çi danûstandin û li me re çê dibe dar çi paqij dikin hewaya me paqij dikin her bijî ya destpêkê em ê bijîn çê hewaya ji xwe jî hewaya me paqij dike ya di ba xwendekarê hêja û delal em vê daran em li ber valehî daran xwe vedhestînin temam dema ku darek derekî bêt û astehayî bêt û werî mêzînê darek li wir e tu li ber dirûnî tu xwe li ber çi dirûnî ber siya wê temam li ber siya wê tu xwe rehet dikî siya yan jî xwendekarê hêja û delal siya darên xwe rehet dikin ne temam a ca xwendekarê hêja û delal lê valehî me gelek cûreyên daran hene li çê li welatê me gelek cûreyên daran hene temam
li welatê me gelek cûreyên daran hene. A herî dawî xwendekarê delal ji xwe jî valehiya daniya daran xwezaya me xweş dike. Çi xwezaya me xweş dike? Çandiniya daran xwezaya me xweş dike. Çandiniya daran xwezaya me xweş dike. Belê xwendekarê hêja û delal vê dê me ev valehî jî bersivandin, em ên ha herin rêziman. Belê xwendekarê delal ji xwe jî em ên ha derbasî rêziman bibin. Li vê dê sirûdek dane me xwendekarê hêja û delal ji xwe jî kî nivîsandiye? Gernas Goçer nivîsandiye. Em ên ha vê sirûdê bi hev re bixwînin. Em ê li rêzimanê xwe vegerin, em ê tê de dine diyarkirin. Yan jî em ê derbasî rêziman bibin piştî vê sirûdê. Belê xwendekarê hêja û delal sirûda me ji xwe ser civîka ye. Ne hûn hemû jî civîka nas dikin, hûn ji civîka hez dikin xwendekar min. Geleka yê ji civîka hez bikê, carê sirûdê hev bikê, carê civîkê xwe yê malê re jî bêjî. Newlo. Yala. Çûk, çûkê danî ser darê, xwariya genimê kuwarê. Çûka min çil ziman e, bûye xemla buharê. Perê çûkê belek in, sor û zer û xelek in. Yê ji çûkan hez dikin, ji zarokan gelek in. Ji xwe jî me got kî daniye? Gernas Goçer nivîsandiye ev helbest yan jî ev sirûda. Xwendekarê hêja û delal vê derê rêzimanê me ji xwe çi heye? Navdêr. Her heyînekî xwendekarê hêja û delal em navekî jê re hildibijêrin. Ne? Weke jê her mirovekî navek lê ye. Her gelek caran hûn civîk nadigirin, hûn lawir nadigirin, weke bêjin pisîkna yan tiştî nêwilo hûn ji xwe re digirin têne malê hûn navekî dwar dikênin ne? Yan jî navê lawiran heye, navê mirovan heye, navê amûran heye, her tiştekî jî navekê wê heye. Em ji vê re dibêjin çi? Xwendekarê hêja û delal bibin rûpela şêst û heşt navdêr heye em jê re dibêjin. Em ji vayê tiştê re dibêjin çi? Em jê re dibêjin navdêr. Kam ji sirûda xwe vegerin çil û nav tê de hatine diyar. Çûkê. Ne navê çûkê didê diyarkirin xwendekarê hêja û delal. Çûkê danî ser darê. Dar çi ye? Em desta ji xwe navê darê dikin ne? Navekê wê heye. Çûkê danî ser darê. Xwariya genimê kuwarê. Genim jî navê genim e. Kuwarê jî xwe jî behsa kuwarê dikê ne? Genimê ku ew dera ku genim tê de kom dikin. Xwariya genimê kuwarê. Çûka min çil ziman e, bûye xemla buharê. Perê çûkê belek in, perê xwendekarê hêja û delal ji xwe jî perê dîsanî behsa pirtikê çûkê dikê ne? Navê wa çi ne? Pirtik in. Ew mû yan jî ew pirtikê ku çûkê ve ji xwe jî navê wa çi ne? Pirtik in. Navek li wa jî heye ne? Perê çûkê xelek in, sor û zer û xelek in. Yên ji çûkan hez dikin, ji zarokan gelek in. Zarok jî ji xwe jî em behsa zaroka dikin. Yan jî zarokê biçûk em car bijin zarok ji xwe jî navekê wa jî heye ne? Navê te çi ye? Navekê te heye. Yîdî çi ye navî? Heye. Her tiştekî jî navekê wî heye. Em ji vê re dibêjin çi? Em bêjin navdêr. Her heyînekî li derdora me em navekî lê dikin, em ji wê re dibêjin navdêr. Hat fêm kirin xwendekarê hêja û delal. Li vê dê rêzimanê me jî bi dawî dibe xwendekarê hêja û delal ji xwe jî ve gelek wênenên cem hene. Bêje her wêneyekî navê wî binivîsînin ne? Her wêneyek ji xwe wêne danîne. Bêje her yekî navê wî di bin wî re binivîsînin. Newlo. Li vê dê xwendekarê hêja û delal ev çi ye? Em ê navê wê binivîsînin bin re û ev çi ye? Dîsanê em ê navê wî binivîsînin. Kî ji mir bêje ev çi ye? Ev wêneyê çi ye? Wêneyê pirtik e ne? Em ê deynin çi? Pirtik. A di duwa xwendekarê hêja û delal wêneyê çi ye?
وینەیە زارۆکەکیە زارۆک تمام بەلێ خوێندەکاری هێژا و دەلال ڕووپەلا پەیرە سه و شێست و هەشت خۆشی دیسە چار وێنە جەمە بینی هونجی دوا وێنەیە دە باش تەماشە بکەن و هەرێکی ناوێوی دبنرە بنویسێنن تەمام خۆشی مەگۆ هەر هەینێکی لە دەردۆرامە ناوەک ژێرە تێ دیارکردن vê dê ev heyîn jî ji xwe li derdora me jî hene hûn dibînin jî daîmen ne timî li derdora xwe jî em va tişta dibînin her yekî ji wan jî hûn jî navê wan di bin wan re binivîsînin ez vê jî ji we re têlim xwendekarê delal de ji bo hûn jî navê wan nas bikin û fêrî navê wan bibin xwendekarê hêja û delal yekî dî karê malên dikarin me heye şêst û neh li vê dê dîsanê malkeka piçûçka ji helbestekî xwendekarê hêja û delal Osman Sebrî nivîsandiye helbesta me bêje çi ser xwe nebe Kurdistan bê xwendin û Kurdistan ev malka piçûçik jî xwendekarê hêja û delal hûnê bi xêzikinê xweş li ser lênûsa xwe binivîsênin baş e pey wê re jî dîsanê divê ev jî xweşnivîsek e hûnê wê jî ser lênûsa xwe binivîsênin ew jî di eynê rûpelê de ye şêst û neh xwendekarê hêja û delal ez wê jî ji we re bixwînim ji bo ku em encamê baş bi dest bixin divê em baş bixebitin ji bo ku em encamê bi dest bixin divê em çi bibin divê em baş li ser xwe bisekinin yan li ser xwe bixebitin ev jî weka xwendekar ji we re tê gotin belê xwendekarê hêja û delal em li vê dê ji xwe jî berî wê em waneya xwebdawî bikin ev ya herî dawiya xwendekarê hêja û delal ev jî li ser çandiniya daratên hatiye gotin bêjê çi sûdê daran hene em çi sûdan ji dara digirin li derdora we dar hene anû em çi dikin ji dara yan divê em çawa bin ji dara re xwendekarê hêja û delal hûnê li vê dê pênc hevoka li ser dara binivîsênin belê re xwendekarê hêja û delal biqulbênin yan jî bibin rûpela heftê xwendekarê hêja û delal li vê dê jî dîsanê bêjê cejna daran kengiya û em tê de çi dikin ne cejna daran kengiya em tê de çi dikin em pênc hevokan li ser vê rojê binivîsênin xwendekarê hêja û delal ev behsa cejna daran dike dema ku di waneya me de hat bêjê li dawiya waneyê çi danî bû mamosta cejna daran bi bîr anî û cejna daran li xwendekara pîrozkirine wilo li vê dê ji xwe jî cejna daran kengiya em tê de çi dikin xwendekarê hêja û delal helbet em cejna daran da em daran diçênin ne wilo hûn jî tê de çi dikin hûnê pênc hevoka li ser cejna daran binivîsênin temam belê xwendekarê hêja û delal em vir gihane dawiya waneya xwe ya îro heta waneyeke dî hûn mênin di xêr û xweşiyê de